Cardong, Pini anytime to the news, other by Beta Long Pen, and Sami Donna Shall activity, non Jupaita, Betang. Karbi Monsam London to Tong Picket Tom Ratro Pachun Ponsi, Karbi Welfare Autonomous Council to Semikiting my Capachun Pot. A hoklo Karbia K to Miss Vera K Pusitame Karbiang Long Lependima Sop and Antanalong, District Narkabalong Kido Karbiatum, Pinianianta, ST Hills, Penglim Pencha Kong Long Lelang, and Patakaching Tumunja Panpura, Toilong Kido Karbiatum, Panpanong Lorpen Tang Naraversa, Sor Carpen Kipipona Belang. Lasikidam tang surini rangko raisening kan song trok risim kang tang ke ora song atum Karbi Monsam London ka chetok ponahut thoilong ke do Karbi John Parta Karbi Welfare Autonomous Council Pinangchipura clause number ke thomra troklong London chetok ponlo lasila so London ka chetok pen Karbiang long la pen di mahaso penangtan kedok Bisona Kamrup Morgaon Hojai Nagan Lakhimpur Kachar pen Golaghat district long kedok Karbi atuapha Karbi Welfare Autonomous Council piponlo wasik chiklo ni phaikriner kebarni Government of Tribal Affairs Assam atum chipatri piponsi Guwahati rong supi Srimanta Sankardewa Kaleshetra long bain korat shok bang phatum aphan Minister Dr. Ranos Pigo hin pensi seme padeng polo seme kideng pona bang photomen lakhi Dr. Sarsingti Dipen Rahang Dhiran Ingti Ran Hang Semekideng Ponabang Potomen Laki Dr. Sarsing Inti Dipen Ronghang, Dhiran Inti Ranjit Rahang, Monsing Kro, Ranjit Bongjang, Rajib Mikir, Roson, Pravin Ronghang, Prangdak Ronghang, Bali Rongpar Binong Kiringti, Amar Ronghang, Sanjay Rongpi, Krishna Terang, Nandita Ronghangpi, Babita Teronpi, Naroda Katharpi, Mongolbe, Rajib Pator, Tiken Bangthai, Lalit Kumar Timung, Mahesor Kathar, Subharam Ronghang. Lapen nominated bangke chumatumamen la ke puhelo Nidul Padgiri Kamal Sen lapen minatirang petum hello Labangso semeki deng mai long Karbi lamet mai tiripia mai amai phu khorsing ti kong chunbang on teron lapen Karbi Cultural Society tiripia mai amai phu humsing be lapen kong chunbang Sunil Tok bian part of All Assam Karbi Youth and Students Union tiripia mai amai phu Chandra Singh Rongpi lapen kong chunbang Ananta Milik atuman pata kyong dung hampang song atum chetong dun si RDP dut News Desk reports anytime to the news Ningkan suri inquiry isi lasan ningkan Bharat Sarkar Home Sarkar lapen Karbi Anglong Autonomous Council tum haksinang dudun si netum Delhi rong supielong si Lamdon chetok halasa Lamdon long kachekroy ateng 3.6 close number halaswa teng sipini nitum han la semi gedeng la so ajai mek deng lo la si nili ini abar sailong si Home Sarkar kadu gabe Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen chenglok la pen ke Karbi Anglong Autonomous Council kachari bang Dr. Tuliram Ronghang CM sar langli phanta churu parpit lo nelia so pini la so nabar sai ni tu kelong Sir, election ki metlo sir, manilang kung ini non nitum la interim body nitum han interim han sinon la so la so abang kan ngapi la so semi bang ngapi la si election amo minister akhoy tan nge lo prabjin pen election nitum doji sit kona long ini tum kado gabe bilateng blote kado we nitum inkoy ra ke thom la pen nominated bang thom kado we bang koy ra tro sir so election long la bangge mo election na por si chini ko non mageneli la son kaninge ning hang he de KAC Division Yamarcha Chokbe Hinpin Kirap Kapachutang Lakhain Kora Trok Dorbagur MSC constituency ke Parlo Dolamrang Kang Dolamra Rong Tereng Chekong Terang Rong Maker Amor Terang Lang Ninu Saru Sar Hangabang Panparta Anokang Thong Bang Pan Sitami Anokang Thong Ki Sungpen Kapadok Japanpura Ini Year Machine Sitami Yem Chokbe Hinpin Kirap Kapachutang Lapen lason thak thak si dolamara chekong terang rong maker biren lekte alang li hong hap hong ki so ka cholong ki arjiding biglu sitame alang li yem richard tok bielong kirap chu hange pin pen sitame alang li sitame dolamara municipal board chairman mongol singh terang lapen ward commissioner biren tok be to aphan yem richard tok bi a hukum ki pe teng pen karbi pu hol pen tangka sitame kirap pa juda lasi yem richard tok bielong pen kirap kilong atum pen ka churu sitame pa julpo News Desk report anytime to the news Namen na gusto lo namen. Humor terang. Mo terang. Arong bang kuno. Cikong terang. Cikong terang. Cikong terang arong. Da belum rai real ke. Dalam raya lo. Tan komiti ward number 1
house number 15 ते मुपें के नांग थाने अना की हंदा अजुलों ले ता नोन पा के नांग अजुलों लो arjilong no kasi लासो मिसिना की को मालो ला नांग नांग ले का अजुलों आ पोर है लासो मिसिना cái em sa thì awalong sini idam si em sa thì nang cái pi là si nó là lang tum long long luôn em को मा em बा से ना ले खाने की ni phan cha tok bi em si ni tum phan ni phan nang pi do sor अपना पे दला पुसो नांग खाना की रात ना पी बम aprang ke nang rabom là si chu thu cái đam man ni da ali nang pi dun chong no he aju da ka do thai de ko ban ni le de le Nilimen ke biren do nilikor ke lekhe ten arong bang ke dak chikong terang arong long sinan nede dudun aprang ke nede tarapung asol tarapung ten kiwang dak ke 2007 an kanten kiwang inang ko kothe bang ke nede labang sok keng dobom long do hud susak chok lo keng solo thoinan suntuk amasia phia bang ke dak osoma hostel haprang bene de kim do dukok lo afia soking abang ke melo sita ke charunji aprang ason an kali de lo charu theke de lo dal dukok lo lage neli hin te na ke rosi paper pit lo athege neli hin ten thang ta la tumphan ke chuning ridam ke chuhang dam la puta ave sita me alangli konane pen ka julong pen ni phan kamatha pen akuนับตุมบิเทพันนังต้อยเป็นนี่ได้ลองke bangทัวปอดว่าเป็นนี่พันนี่สิอลังลินนิงกิมีเป็นนังจิปีปอดนี่เดลังลิพันตาจูโรปาร์ปิโลสุริอลังลิพุทธะกะยูเมอันสเปกโดนะนี่ลีราลังตุมันดาเคโรปิสิปิกันตุงโลอะเทเคอลังตุมสิตาเมนี่ตุsal hukum ta patik tek pedelo ala tum sara hukum ateng pen aku lah tumta kecemat halo ni pantak isi kacing hon lo lasu kewang ten ko ni long lahin kacing kike je than thulong apot ala tum phasta ni di akero pipa pilo Nagaon district ke Parlo Karbi Arong Natundanga Terona Rong Choran Hem Karbi Ethnic Food Center Long Andwar Baguri Digital News Farama Bitungatum Kahumrida Laso Long Perangke Tumpen Kachini Ponatenki Haladak Nagaon district ke Parlo Kidwa Karbi Atum Halasu Natundanga Terona Rong Kachosomke Ninkan Parokar Elu Lasi Rong Barim Pulechi Puder Setame Kahino Avelo Ate Kaziranga National Park nang Parlo le koke Karbi Atumta non ke Parlo det Kaziranga National Park Arlosi Ongdong Karbi Atum Kidu Lepen halaso hursitame indu ina tike lahai hu jontu apike topik posi chini ponlo bonsitame ili Karbi Atum ke aprang penta ba khe phan kaphere phon ke dokko hajok forest reserve laki national park ke Parlo adim nang tum dak pan tam nang popuke ther ke habajok ongdong Karbi Atum ke Kaziranga rong penche osi ang tam dam lablo sitame terona rong bangke non antame do pon chiplang setame teron arong ki do chipla ki joy ki pen ki do chip kali ko anoi ki sum pen ka chi song pen si ini arni natun danga teron arong abangki Nagaon district arlo Parlo de setame do thi pen si do bomlu laso long pini arni ko pai ki me methani ma men lapen Nagaon district ke Parlo ta Karbi Atum dolang ko pachini nang ko pen rong isi abitung pen chorana hem amen irponsi hotel in pupondo Laso along WWF Eco Development Committee lapen kapre department atum cherak dum se jakong pidundo lapen ajat kiduki sung along tami WWF atum dudun tip lapen rong kaching thura mo along antami claim pon bomlo Laso along nanitum chorana hem Karbi Food Center long nanitum ningke do kahan kang moy kalang dang ki upen cheng lok nanitum ningke hangan long poniji nanitum joy ke pen ke long pon japhan 9954472893 along home damitu News Desk report anytime today news. Pini ada berita kila puan Sington poniklo dometap ni kahado.